Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Turacari igenekerezo rya 18 kwezi n'ukwa kane uno mwaka turi mu 2026. Rero ndizera yuko mwamaze kugira weekend nziza n'isabato nziza, ariko muri kino kiganiro muriko murabona nabazaniye abasesanguzi babiri badasanzwe basobanurira uburyo President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda uburyo yagerageje guhishano President Evariste General Major Ndayishimiye. Bino vyose biri muri kino kiganiro, muza gukurikirana ubusesanguzi bw'uwa mbere, ukurikirana ubw'uwa mbere ntutangwe no gukurikirana ubusesanguzi bw'uwa kabiri, kuko babisobanuye mu buryo buboneka kandi bugaragara ndetse butanatandukanye. Rero ikaze ni karibu, ntuze gutangwa kabisa kugira ngo ushobore kuhakura ubusobanuro bwo ko budasanzwe kubijanye n'ukungene yagira habwishano n'ingene uno mu president w'igihugu cy'u Rwanda yagira hekura abarundi n'abarundi kazi, ariko Imana yo ireberera abarundi iza kubikora iciye mu mujepe yarasanzwe acungira ubuzima President nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kandi basabe kano kanya mugafata kugira ngo mukurikirane buno busanguzi bwa n'abasanguzi kare babiri, mwumve imvo n'imvano y'ingene vyagenze ndetse n'icinyegeje inyuma. Jento ko Dide Black cyangwa subscribe nyuma tarabikora, ufite like, hama uje muri commentaire tuyagire, hama tubandanye tuba benshi muri no muryango munini wa B-Info News. Na Ndayishimiye batavugana n'inyuma y'amarido batavugana, kugira ngo bavugane akabicisha ku bandi bantu abazungu bakamuvugishiriza Ndayishimiye. None urambwira ngo Ndayishimiye we bavugana ibiki? Bavugana gute? Hari misiyo bafitanye hejuru bahuriraho bavuga ati nyamuna ati duhurize hamwe, kuki turi kuryana? Tubu butumwa twahawe ya big mission Museveni yatubwiye, tubu butumwa twahawe urabona butatunanira, n'ubutunanira twese ntubona ko turi bukubitwiza akabwana na databusha? Ntayo misiyo ntayihari. None baravuganira iki? So uribaza Dede yajyaga kumwikurutaho kuriya ukabona bamushyize muri karakantu kagafuruka, ngo bigende biti? Dede yaciye hariya, abarinzi be nabo baraheza, ni ukuvuga ngo baraheza ku buryo ikipe ya de abari buze baturuka imbere bari bubanyuremo hagati. Hanyuma kandi Dede agahita aza kumukubiraho mu mfuruka amusuhuza. Hanyuma uriya murinzi we wa Ndayishimiye yahise acunga bariya bagabo ba Dede babicanye nyine, ahita bamufata ukuboko, tikomeza inzira ya zamuka natwe turi kumanuka, aramuproteja gutya gaca haramanuka. Ariko nyamuna nta gihe kitabaho ibintu iyo byakaze. Nese niba umusirikare, Dede n'umusirikare sibyo, niba umusirikare bigeraho urugamba rukomera akifatiraho isasu ubuzima kabuhara. None biriya byo katari uguhera ubuzima ngo nuko ngari muri publique, ngari mu rugendo ngo ngari ibintu by'abanyacyubahiro ngo mu mwanya w'aba president. Kiriya ni igihe cyiza n'ubwiyahuzi Dede agira, nicyo gihe cyiza cyo kubikora. Mubwiye abo bagiye batwara nabo baca mu birori nk'ibyo ngibyo, aba barinda batekereza yuko ngaho hantu bidashoboka. Rero ibigenda bibangiye mbona muri aka karere abantu bamenye ibyo bintu bakabazirikana ari abarundi turabashimiye cyane. Ndagusohoje inshuti mukunzi we wakoze subscribe mu Bisa TV, nkwifuje kugira ibihe byiza, nkwifuje kugira weekend nziza. Turi kuwa gatatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2026. Ngendaje mu nkuru iri kuvugwa cyane, ariko noneho iri kugenda irushaho gukaza umurego. Ni nyuma yuko twabonye ibintu bidasanzwe, ariko nkavuga nti ahari bedo nge nta iki kintu nari nirinze kukivugaho, kuko numvaga ko ari ibintu abantu bavuga biraha ariko bidafite aho bishingiye, biraho byo mu kirere gusa, kugeza ubwo ikibazo cyafashe indi ntera. Ariyo mpamvu itumye nje ngo tukigarukeho. Ni ikibazo cy'amarozi y'inkotanyi muri
muri Congo Brazzaville ubwo baherutse mu muhango wo kwimika umwami Denis Sassou Nguesso. Ahangaha rero niho twabonye Dede ajya kwisuhurisha. Ndayishimiye ubundi ukuntu yari yamanutse gutya, ukuntu yari yimanukiye ubundi urebye iriya video rwose ntabwo yari yapanze yuko agomba gusuhuza Dede. Twakomeje kubona hano muri ibi cyase ngo agira ahahurira n'abo bantu ba Kagame. Twakunze kumva hano abantu bo kwa Dede ngo Ndayishimiye ngo yari yunitse umutwe, ngadashaka ngo kuvuga, ngadashaka ngo kubura amaso ngo arebe Dede mu maso, ngo n'abantu ba Dede ngo ntabwo yashaka kurebana n'abantu ba Dede na Dede nyine bose hamwe bakubiye hamwe. Ariko kibaza kumureba aramureba miriki, ariko nanone ntabwo nako kabura kuba ikimenyetso ubundi kugira ngo menye yuko ibi bintu biri seriye. Byaturutse muri Congo Brazzaville, no kuvuga ngo mu murwa mukuru wa Brazzaville, aho abantu bitabiriye uriya muhango, by'umwihariko abantu babikurikiranye bari begereye hariya hantu, bavuga yuko ari ikintu cyaganiriweho na nyuma yuko ibirori birangiye. Nicyo nje ngo tuganireho uko Repubulika ya Congo Brazzaville ivuga iki kibazo. Ngiye rero mbere yuko twinjira mu kiganiro ndabanza nkagusaba ukareba aho hasi ukiyandikisha, wamara kwiyandikisha nk'igihembo tugusaba kanda like ku biganiro byacu binyura kuri uyu muyoboro wa Mugisaka TV. Hanyuma nagira ngo nkubwire ku birebana n'ubu burozi bw'inkotanyi bahunza hose, ariko Barafinda yabivuze ukuri. Aravuga ati rwose Dede nta kindi kintu azwiho ku isi, inkotanyi agatsiko, abicanyi nyine, n'ubwicanyi, n'uburozi, nta kindi kintu bazwiho, kongezweho amabuye n'intambara batezwa n'ubundi n'aba bicanyi. Ndavuga Kongo Kinshasa, Tanzania ifite ibyizwiho, Abarundi bazwiho, mbese ariko u Rwanda rwo ni umwihariko, ni ibendera twahawe n'inkotanyi ngira ngo ryatugiye ku mutwe, tugendana nyine tutabizi tutabishaka ariko tukagendana naryo. Ni ubwicanyi, nuko nguko ni igihugu cy'abicanyi nta kindi. Hanyuma rero iki kintu ngewe njya gufata, ntabwo ubundi nigeze nkurikira uru rugendo kuko nabonaga nabivuzeho muri rusange, mvuga yuko urebye abantu bariyo, hariyo Afurika y'Epfo, hariyo Angola, hariyo u Rwanda, hariyo Burundi, hariyo DRC, hariyo Gambia, hariyo abo mu burenge, nuko ngo amahanga yose yarahuruye. Nababwiye nti aha ni muri wa mujyo wo kugerageza, kuko Congo Brazzaville ahiri nayo ni strategic, nayo ni ingenzi. Uramutse uyikoresheje n'ubundi bikorera Congo, u Rwanda ibyo rukora mu burasirazuba rutesha umutwe Congo, nayo n'ubundi yatesha umutwe Congo. Nuko ngo yayihesha kugera uretse ndaho yuko itagera ku bukungu buno buri mu burasirazuba, ariko nayo ntiyabura uko yahindura ibintu by'umwihariko mu birebana na politiki nk'igihugu bahana imipaka, nk'imirwa mikuru yegeranye kuriya. ni ukuvuga ngo ni igihugu cy'ingenzi nacyo kitari cyo kwirengagiza. Ngewe nicyo nari navuzeho, nkaho ibyo kureba ngo basuhuzanyije cyangwa ntibasuhuzanyije, ibyo bintu ntabwo nabigiyemo, ariko kuri iyi nshuro bibaye ngombwa ko mbigarukaho bitewe n'ikirere. Ubundi kugira ngo wumve uburemere bw'iki kintu ko utari ikintu cyo gukinisha ngo gifate minini, nuko birasaba ngo turebe abo Dede amaze kure, cyangwa se aba bantu abo bamaze gukindagura hano mu karere babakindaguye bati. Icya mbere turebe umuntu wa mbere, turebe uwitwa Pierre Nkurunziza. None se Nkurunziza bijya kugenda kuriya, uwamwishe yamusanze iwe mu rugo cyangwa yamusanze ahantu atatekerezaga mu birori, mu bintu biri mu birori diplomatique nko kuriya, ushobora gutekereza ngo hariya ngo ntabwo ariho Dede yatangira uburozi, hariya niho heza ahubwo kuri we.
hariya niho heza kuri we gutanga uburozi, kubera ko niho abantu batakeka. Ngira ngo nkwaye urugero rwa Pierre Nkurunziza ko bamucakiriye mu birori, hanyuma yataha akagenda akaryama akagira ngo ni ibisanzwe, ni ibicurane, ni coronavirus yari yadutse n'iki kandi byaciye he mu ikoraniro ry'akazi, ni ukuvuga ngo ry'abanyapolitike, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu biri prive yari arimo bamutegeyemo. Na Magufuli nawe ni uko nguko mu ikoraniro, mu bintu ntari buze gusubiramo uko byagenze, ariko bose icyo bahuriraho ni uko nta n'umwe basanze mu buzima buri prive ngo ariho bamuhera ako kantu. None se ahangaha ho ni gute Dede iki kintu atari bugikore? Erega kugira umenye niba gishoboka cyangwa niba gishoboka, niba uburyo bwose ubushoboka n'ubudashoboka, ubumenyerewe n'ubutamenyerewe, niba Dede yabukoresha, ugomba kumenya ngo uwo muntu amuhereza stress ku kihe kigero. Njye nawe twese ntitwemeranya ko ubukongo baba bamaze kuyifata. Hataba Abarundi harango bamuzutaguze neza senure hasi amazuru nubaka bakiri gukambakamba. Agira cyane none ngo ari guhagurukira mu Barusi y'ubu ni hari kureba ngo amakiriro mu Bashinwa, nayo mvuze Abarusiya mu Bashinwa. Aravuga se ni ukuvuga ngo nta hantu, aha niho hantu heza yabikora. Hanyuma tubonye ko bishoboka, noneho tujye no kuri tele turebe ngo hari ahantu bahanyuze bati iriya nzira. Ubundi Dede ko tumuzi uko abanye na Ndayishimiye, hari abajya bavuga ngo ariko ngo inyuma y'amarido ngo baravugana ibiki? Baravugana, ariko bavugana baratwenga nk'inshuti cyangwa ni uguheshura, ni ugucocana, kandi nabwo sina kenshi pe. By'umwihariko muri ibi bihe byo ntabyo bavugana n'u Burundi, ndavuga Dede na perezida w'u Burundi, ntabyo bavugana. Ni ukuvuga ngo hari umwuka w'intambara. Bya bindi Ndayishimiye bamubarete seti ko mfite, Dede yarabivuze murabyibuka, ko mfite amakuru y'ubutasi ko ugiye kohereza ingabo zawe muri Kongo. Ndayishimiye aramubateye kare gatabo batasi bawubirukane rwose, njyewe njyayo tubwo sabo barabona, njye ntaho najya pe. Dede aravuga ati sawa, ahita setting ibintu bye Kongo, atera imibare fresh, urugamba arushushanya atabarema Abarundi. Amaze gutera intambwe ahandi winjira mu kintu ukaba utakivamo. Urumva abona Abarundi bameze gutya, urumva bahurirayo koko. Ubundi uko byagenze namwe muri kubibona kugeza na n'ubu, niyo wabongeza indi myaka 10 ari balkanization, ari no kugumana biriya bice by'ibanga ngo babisekirize, ntibishoboka. Nta kintu bashobora muri byose, naho ibyo bavuga ngo baregiye Kinshasa byo bariya bari kuvuga ngo babisubiramo cyane ngo bagiye Kinshasa. Ndakumenyesha ko urugamba ruzarangira nta n'umwe ukiriho, ntawe uzaba akiriho, yaba Dede yaba Kongo, ntawe uzaba akiriho. Ni izina ry'umwana w'umunyarwanda, urumva. Hanyuma urebe ngo niba badasanzwe bavugana kuva icyo gihe n'ibindi bihe byakurikiyeho, ni ukuvuga ngo amakimbirane yagiye afata urwego rwo kugeraho Dede na Ndayishimiye batavugana, n'inyuma y'amarido batavugana. Kugira ngo bavugane akabicisha ku bandi bantu, abazungu bakamuvugishiriza Ndayishimiye. Ibyo ushobora kuvuga ngo biva he, ariko ndagira ngo nkubwire ko uribuka situation yari iri hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Dede ubwo yafashe ijambo aravuga ati
baramubajije ati seti iyo muvuga ati muraganira ubundi ibibazo murabikemura ati mbabwiza ukuri uko ibintu bimeze ati nageze aho no guhamagara akajya yanga kumfata atigeze aho ndabyiborera sinongeye ati kugeza ubu ntituvugana ruzaca imana ngira ngo uko byaje kugenda abanyamerika n'abongereza uko baje kubigenza mwarabibonye ukuntu babi ariko bo ubwabo ubundi bano bagabo babanye kubera bahurira kuri misiyo ntabwo babanye kubera bafitanye urukundo ngo ari imikoranire ngo ngo twese bimwe muhoza ajya avuga ngo twese ngo turabanira ibyo ngibyo ntibibara none urambwira ngo ndayishimiye bavugana ibiki bavugana gute hari misiyo bafitanye hejuru bahuriraho bavuga ati nyamuna ati duhurize hamwe kuki turi kuryana tubu butumwa twahawe ya big mission Museveni yatubwiye tubu butumwa twahawe urabona butatunanira nibutunanira twese ntubona ko turi bukubitwiza akabwana na databusha ntayo misiyo ntayihari none baravugana ibiki so uribaza dede yajyaga kumwikurutaho kuriya ukabona bamushyize muri kara kantu kagafuruka ngo bigende biti dede yaciye hariya abarinzi be nabo baraheza ni ukuvuga ngo baraheza ku buryo ikipe ya de abari buze baturuka imbere bari bubanyuremo hagati hanyuma kandi dede agahita aza kumukubiraho mu mfuruka amusuhuza hanyuma uriya murinzi we wa Ndayishimiye yahise acunga bariya bagabo ba dede babicanye nyine ahita bamufata ukuboko tikomeza inzira ya zamuka natwe turi kumanuka aramuproteja gutya gaca haramanuka rero njyewe rwose nuko nguko mbibona wowe ubibona ute urambwira aho muri commentaire cyangwa se unyandikire ariko nyamuna nta gihe kitabaho ibintu iyo byakaze nese niba umusirikare dede no umusirikare sibyo niba umusirikare bigeraho urugamba rukomera akifatiraho isasu ubuzima akabuhara none biriya byo katari uguhera ubuzima ngo nuko ngari muri publique ngari mu rugendo ngo ngari ibintu by'abanyacyubahiro ngo mu mwanya w'abaperezida kiriya ni igihe cyiza n'ubwiyahuzi dede agira nicyo gihe cyiza cyo kubikora mubwiye abo bagiye batwara nabo baca mu birori nk'ibyo ngibyo aba barinda batekereza yuko ngaho hantu bidashoboka rero ibigenda bibangiye mbona muri aka karere abantu bamenye ibyo bintu bakabazirikana ari abarundi turabashimiye cyane bakunzi ba Burundi etanu mu nkundire dusangira ubusesanguzi bwo kuri uno mugoroba wa gatandatu igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 mu nkundire bakunzi bacu mudutere iteka mugire subscribe harabatarakora subscribe mugire subscribe sabone niyandikishe ku rubuga rwa Burundi etanu nubwo wacu nubwo wanyu kandi niho mushikiriza ivyiyumviro kuko benshi dushikiriza keshi ivyiyumviro hari n'ivyiyumviro duhabwa namwe tukaza kubisikiriza hano rero n'urubuga rwanyu mugire jeme kuri kino kiganiro mupartage ibiganiro vyacu kugira ngo bishikire nawe bigomba gushikira haba mu gihugu cy'u Rwanda ahatwara abadayimoni mu gihugu cigiziwe n'amashetani ubwicanyi ubutinganyi n'ibindi byose tugomba ko bicibwa muri karere kacu n'iyaga binini na cyane cyane iyi Afrika yacu ikabohoka muri kino kiganiro ngiye kubereka abantu bagiye kurokora Afrika yose abo bantu bagize ibishoboka byose tubasaba kurokora Afrika uko ni bafise urufunguzo rwo kuzura Afrika ikirazikwa n'ibihugu rutura n'ibihugu bishaka ubutunzi muri kano karere kacu muri Afrika ndetse yose rero bakunzi bacu mu nkundire dutangure kino kiganiro tubabwira tuti nimba hari abantu muri no misi baswe nimba hari abantu no musumengo baciye
donc sinzi ico bakoze ariko ibyo bakoze byo murabizi n'ubwicanyi. RDF Paul Kagame u Rwanda rutwagwa na Paul Kagame baraswe muri Congo Brazzaville. Ibintu byahabereye burya haraka video nabonye uyu munsi nubwo ntashoboye kugateresha jogo ndakabereka ariko murabizi neza yuko ndijisho ryanyu ndabarabira iyo nabonye ikintu ndazanga nkakibabwira kandi haheze n'umwanya muto muzamubona n'abandi bantu batanguye kugira iki kukipoko jewe ndijisho ndabona kure ndimbonera kure ndabona kure kabisa. Iyo habaye ikintu mba nakimenye niyo ntoshoka nza kuvuga ndashobora mba nakimenye mba natahuye icarico nje gituma muno munsi ngo mbe ndabereke ibintu mutari bwabone ngo mbe ndababwira ibintu namwe mutari bwumve. Urashaka kuba wari ubyiyumvira mugabo nawe ntibari bwaronka umuntu abikubwira ariko ngo mbe ndabigusesangurire nk'uburyo nawe uja kuvuga uti bwa bundi aka karere bwa bundi ibintu byari bimeze gutya turi kumwe. Nako nababwira ati RDF nico kisirikare mu kano karere kimaze kwangwa bigaragara. Muti gute mugende murabe muri Kongo ahantu babaze ngo bararekuye ahantu mwumvise ngo RDF M23 biravuye usanga abantu ariko baratamba. None mwibaza ko ari kubera iki? Nuko bakunzwe nuko baba bakunzwe kugira ngo ahantu bahavuye hasigara indirimbo hasigara batamba. Hajya nico gituma Tshisekedi yitekaniye arahantu akavuga ati turindiriye umwanya ugere turindiriye lota. Nako nababwira muri Congo Brazzaville Paul Kagame yafuye kururuka imodoka. Aha amajwi nashoboye gutora y'abantu bari muri abanyagihugu ba Congo Brazzaville abenegihugu ba Congo Brazzaville bari muri Gatere yari kiberamwo irahira rya Denis Sassou Nguesso. Baratwenze Paul Kagame hamwe gatoko nukuvuga kubona Paul Kagame babonye umwicanyi bumva umuntu amaze kwisasira inganda miliyoni 200 z'abakongomani no mu majambo bavuga ngo Paul Kagame ngo VP le Congolais ngo warishe baramaza abakongomani ibintu nk'ibyo. Ako ka video ndaza kukabaha muri group ya WhatsApp ndakarondera aho mpereza ikiganiro cyana karondera kugira ngo ndakabereke ibintu bigeza ahantu tubona tuti RDF Paul Kagame u Rwanda twaba na Paul Kagame kwahindutse ijini muri kano karere no muri Afrika nzima. Muri Capo Delgado abantu bavuye kumva ngo RDF bigiye gutekera ibiragira ngo bigende bagiye mu mabarabara baracerebra. Mumbwire umunsi bazumva ko Paul Kagame yamaze gutomba atere umunsi abarundi abakongomani abanyamozambike abanyakongo Brazzaville abanyarwanda bari ndani mu gihugu ubundi bumvise ngo Paul Kagame byarangiye igiwiwe kuri groupe doko twaramaze kubaka imbuga niho tuzobiberekera neza yuko atakinya bari bakimufite atakinya bamufitiye kuko yarishe ihagije. Reka none babwire ubundi kintu Paul Kagame asumbya aba president bose mubona bihanganye u Burundi wa Kongo wa Tanzania n'ibindi bihugu abasumbya kwica gusa. Nashanya Congo Brazzaville bamuramukije bamubwira ati mukuru w'igihugu cy'u Rwanda urazi kwica umwicanyi pe urazi kwica pe. Ayo majwi yewe na yarose ndaza kuyabaha ngo bitandukanye n'ingene bakiriye Tshisekedi baramwakirije Masiyombi baramushimira bavuga ati c'est lui Mose niwe Mose w'abakongomani niwe ari karagwanya ujya mwicanye mwabonye yitwa Paul Kagame. Rero niba hari ikintu Paul Kagame asumbya aba president bose acunda narishimiye n'ubwicanyi butagira izina ndenga kamere killing machine. Ico kintu nico bashoboye kwica abatababarira kutagira umutima uburandamuke usanga aho umuntu atambabaza kigira mu mutima wiwe. Naco gituma uzosanga ibihugu bya Buraya bishima Paul Kagame kubera ko niwe mwicanyi bashobora kurungira kwica abanyafrika bene wabo akabica atababarira kandi akabica atambuwe afise.
ubundi nta kindi bashimira, ubundi nta rindi shema Paul Kagame afise kuri ibyo bihugu vya Amerika, Abafaransa, Uburaya n'ibindi, nuko bamutuma ati genda wice bene wanyu, akabikora kandi atakinya afise. None murumva rero ngo nibwo bukomezi rero cyangwa ngo ngo nibwo bukomeza afise, wararenze, warakomeye. Hari ibintu biriko biraba mino minsi twege tubona abarundi benshi nimbonera kure. Iyo ndakwariye ngo imbonera kure nuko wumva ko ari umuntu ashobora kubona kure agasesangura ibintu. Ubundi imbonera kure ninca bashobora kuvuga ngo ninca bwenge, ishobora kugendereza ibihe, ishobora kumenya ibihe, ishobora kumenya ibintu ikavuga ati ibi bintu bigomba kugenda ukuntu. Ubundi kubimbonera kure so kuvuga ngo uri muri CNDD-FDD gusa, oya urashobora kubimbonera kure utari muri CNDD-FDD kuko urakingenda ubona kure. Rero bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etano nshitse hahane ngo ndabereke les présidents, les trois présidents bagomba kurokora akarere kacu turimo na Afrika nzima. Ni bande? Ni wagize subscribe, wagize sabone, ariko nizere yuko wamaze gufyonda jeme, kuko turagomba ko tubana amabino biganira ariko turi kumwe, tuko turabategurira ibintu, kuko namwe mugomba kubibona ko ibi bintu tubabwira keshi tuba twabyize ko kuba twabibonye, ariko tubaha amakuru tukabereka n'utuntu byo mutari bwabonye, kuko ndazi ku munsi w'ejo hari abantu batari babonye yuko hari abantu bagaragaje kuroga Perezida Nkurunziza Ndayishimiye, ariko sogo Evariste Ndayishimiye ndavuga keshi usanga tumwibukira ko ibintu byinshi byo gukunda igihugu ibi byose tuza gukora ngaha tubyamura kuri sogo Pierre Nkurunziza yatwigishije gukunda igihugu icarico. Gukunda igihugu tubizi kuri nyene cyubahiro fe Pierre Nkurunziza. Rero kuba ndamucisha muri rimwe na rimwe biba bikenewe. Rero ndagomba babwira ati bagombye kuroga Ndayishimiye bivuye muri kiya kiganza ujya mu jepe wa Paul Kagame yarafumbatse, yagomba kuca akora kuri Ndayishimiye bice bimuyukiramo amashitani bazane ngo nababaye bajyana n'amajini n'amashetani igende. Rero bakoze Burundi etano les trois présidents bagomba kurokora akarere k'ibiyaga binini ndetse bakarokora na Afrika yose n'abantu batatu: Evariste Ndayishimiye, Félix Tshisekedi hamwe na Samia Suluhu Hassan. Le Burundi, la RDC et la Tanzanie. Ce sont les trois présidents qui vont sauver l'Afrique, qui vont sauver l'Afrique des Grands Lacs. La région des Grands Lacs va être sauvée par les trois présidents, Evariste Ndayishimiye, Félix Tshisekedi et Samia Suluhu Hassan de la République Unie de Tanzanie. Muti kubera iki? Reka ndabibutsa akantu gatoyi mwe mutari muzi cyangwa mutigeze mumenye. Murabizi igihe muri Uganda haraba amatora. Murazi neza ko hari ibihuha yuko hashobora kuba imyerekano yo kwiyamiriza ibyavuye mu matora. Kandi mwari musanze muzi ko Bobi Wine yarafise abantu benshi bamukurikira bamuyoboka. Muri kiya gihe murabizi neza ko ariho twariko turavuga ko ingabo za Tanzania ziriko zirinjira muri Kongo ku bwinshi. None mwaza ko bari baroye, bari bagiye gukora iki? Bari bagiye gusova no kubohora igihugu ca Uganda. Mwarabimenye, abatabimenye muvuge muti mushira agatima muri commentaire, ababimenye mucyo mushiramwo respect muri commentaire. Bari bagomba kusova no kubohora igihugu cy'u Uganda, kuko Museveni yakora ikosa ryonyene gusa akirara mbene igihugu agatangura kubarasa, agatangura kubica, ibara ryari riguye. Iyo haba imyiyerekano Museveni akaca bajamo akabica, ryari riguye. Ariko Museveni yarashoboye kubikora, naco gituma uno munsi mubona ntigera yemera ko bari kumwe na Paul Kagame, kandi barafashanya inbox nyuma y'amarido bakagenda bagapanga mugabo ntimuzigera mubona Museveni yigera yemera neza ko akora na Paul Kagame. Murabizi igihe Colonel Nanga
yanyeshamba yigahakana igihugu cya Kongo ikica abakongomani. Murabizi neza ko yigeze gutangaza ngo Museveni ya nawene donc turakorana n'u Rwanda muga turakorana na Uganda. Murazi yuko ubwo nyene ambasade y'u Uganda muri RDC yacitangaza ngo ivyo byo kuva ngo turakorana na Ventura sivyo ni binyoma twa dukorana na Kinshasa. Ibintu burya biriko birakogwa rero ningomba muza mwumve ngo Samia Suluhu Hassan Ndayishimiye na Tshisekedi ngo baratangaje ngo tugombe turwanye mu Rwanda rudombe kurwanye ngo Buganda turwanye Museveni. Oya none mwarigeze mubona Museveni na Kagame batekerera ngo bagombe bagwanye Kongo, ariko no musi bari baragwanya Kongo n'abandi ni boxi niko bikopwa. Rero bari batatu bameze uku kandi mwendere geste ubutegetsi bwa Paul Kagame burahirima kandi ntawuzokumbura. Rero uko byari bitegekanijwe Museveni iyo henda hakaba imyerekano abantu bakaja mu barabara Museveni yari kubihanganira murabizi yari kubarasa. Igisirikare cha Tanzania icy'Uburundi cha Kongo byarikikuba byinjirira bunagana usova kandi Museveni amaze kuva ku butegetsi aferete Kagame baca baza bakubura burya bwo buhemve turabwo bwa niyo buhungira ngubu ko ibintu byari bipanze. Ariko kuva aho Museveni amenye iyo trick irafere chose yarakoze amarubingi ivyo bintu birahagarika uko byagenze, ariko ntibyaheze birashobora kubyuka n'ubundi mwanya. Ariko ico gihe Museveni vraiment yacyakora amarubingi ibyo bintu arabihagarika. Ico gituma mwacu mubona na n'urya Bobi Wine Kyagulanyi baciye bamuhungisha umujana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kwigwa ivyigwa vya politike dosohotu no guca yobora igihugu ca Uganda. Mu gihugu ca Uganda si ujya muhungu wa Museveni azosubira Museveni. Nuno musi Museveni yopfa intwara mfata kibanza zojaho, ariko uzoca yiyamamariza agatsinda amatora byuzuye ni Bobi Wine kandi azobashigikiwe n'ibihugu byo mu karere ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko rero bigiye kugenda Museveni bashobora kumurega agapfira ku butegetsi, ariko uzamusubirira ni Kyagulanyi Bobi Wine. Burundi etanu turi kumwe tugwanira igihugu nico bituma n'abana basavye mugire subscribe nimwe buri nduge kugira kuri 10,000 abone nduge kuri 10,000 abone. Rero bakunzi ba Burundi etanu nguko ko abaperezida batatu barimo barapanga bagombe bahere kwa Museveni, ariko bizagupfa. Ariko Kagame we ndiko ndabona neza ko Kagame ivyiwe byarangiye. Kubera iki? Sindi umufumu ariko ngo ndabereke Paul Kagame aheje gutangaza ko atagushobora ahakana cyangwa adashobora gukura ingabo ziwe muri Kongo. Je bigenda bishima cyane ndabiryohererwa kuko ico president Ndayishimiye na Tshisekedi bavuze barimo barakigerako, kuko Paul Kagame bamwerekanye ko ari we mwicanyi mu karere, ariko yica abantu kandi atakaranga mutima doko ndukuvuga ibyaha Paul Kagame agomba kwambigiza abandi ko abajenosideri n'abicanyi, ahubwo barimo baragerageza kubimusiga neza irangi ribanze rimusubireko bijya yakoreye abahutu mu Rwanda akabagiriza ubwicanyi kandi ariwe yabukoze. Kuko babiza amayeri menshi doko ibintu za duke ils se sont des neurotiques les tutsi de haute qualité urumva ivyo bigize, kuko hari igihe bagomba gucinyiza abandi b'abatutsi, kuko murazi no mu Rwanda abatutsi benshi bahunze Paul Kagame ni benshi cyane yishe Kizito Mihigo yabiciye iki parce que Kagame yagombye kugira ngo c'est un tutsi neurotique de haute qualité asumba mbere n'abandi batutsi, akaja agomba kubahamagarira ngo niwe mwami wabo ngo ugomba kubagwanira. C'est faux, ntibibaho bijya. Cyo gituma
ndashaka nababwire ngo ndiko ndabona amaherezo ya Paul Kagame ari mabi kandi ni vuba cyane parce que leta zunze ubumwe za Amerika Trump aheruka kuvuga ijambo abwira Ariana Veras narabibacishije mu kiganiro cejo ati yareka aramubwira ati Paul Kagame w'u Rwanda aherutse gutangaza yuko atazova muri Congo kandi n'ingamba z'ubwirinzi n'abasirikare tuzakora muri Congo ati ibyo bintu bivuze kwiki. Trump yamwishuye ngo tugiye gukora inama yihuta iri très stratégique kandi tugiye kubirabira hagufi ibihano ruhasha très grave bigiye kuza atariko tumaze gufata ibihano bikomeye ariko tugiye gufatira ibintu. Paul Kagame ndiko ndamubona ariko araheza nabi mbere gusunza abasavimbi n'ababandi bose barangiza nabi kandi bakoreye leta zunze ubumwe za Amerika. Ntibahere umukozi wa leta zunze ubumwe za Amerika ariko abazungu nta mwasi w'ibihe birebire bafise nico gituma atanu umukunzi w'ibihe binini bafise ce sont les intérêts seulement. Uno munsi rero Uburundi dufise ubutare, dufise nikeli, dufise tererare, lithium, dufise ibintu byose abanyamerika bakeneye. None tuzonanirwa no kubitanga kugira ngo turonke amahoro. Kongo siko kukonye, Tanzania siko kukonye, ne Paul Kagame afise azotanga zijyangina azotanga ajyamakariye. C'est fini le régime de Kagame, le pouvoir de Kagame songe vers la fin. Rero ndiko ndabona Paul Kagame agira biganzo kuvuga ngo ntazokora abasirikare ncandyoherwa kuko mbambona ariko aregereza hari n'ubuhanuzi bubisigura bukavuga buti Paul Kagame azonangira umutima zogira iki ariko fait va être frappé très dur. Rero iyo mbonye abantu ngo urumva ngo Paul Kagame arakomeye ngo heraba ngo ndayishime ntamushobora ngo aranamutinya ngo kumuraba ngo yamurangamije we menya ko ariyo coalition très secrète le Burundi, la Tanzanie et la RDC kujya hari ry'abanga ry'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, Somali n'ibindi bihugu niko n'abandi bamaze kubona ko bagomba gushira ingufu batatu bagatana mu ndaka nibo bagomba gusova Afrika yose kuko Paul Kagame niwe munyafrika wenyene abazungu bashaka kwikura kakica bene wabo neza taki nta kindi babashimira. Uzumva umunyarwanda b'abadayimoni baninaza Paul Kagame mu mbabarire muntu ninaza Paul Kagame uri dayimoni kuko unaza Lucifer parce que Lucifer riva donc tuvugira ko kajya kantu moya ya Patrick aherutse kuvuga umunyamabanga mukuru wa guverinoma ya Congo yaravuze neza ko Paul Kagame ari nk'ijini ari sura Lucifer yica abakongomani ndiri abanyarwanda benshi none ni nk'idayimoni ni nk'ijini mu majambo yake ni nka dayimoni. Rero ari shetani umenye ko abantu munaza muri abadayimoni muri abamarayika ba shetani aribo bita abamarayika ba shetani bitwa abadayimoni. Donc abantu munaza Paul Kagame muri abajini muri amademo Sikovia vous êtes des démons les bigizia chano zose na amachano yose ninaza Paul Kagame vous êtes des démons les démons aba shetani comme ninaza Lucifer satani wamaza abantu mu karere kibaga binini ndetse na Afrika yose. Rero reka ndababwire ngo uno munsi dufise bakuru b'ibihugu batatu barimo barakora ibishoboka byose kandi barimo bikora neza. Ubutabibona ugomba gukwirikiraniza imbuga zacu tukaza turagugezaho ubusesanguzi bumwe ushobora kubyereka. Rero uno munsi byo muri Uganda byararase ngaha mu minsi iri imbere muzobona binjiriye Gisenyi, Bugarama, Vere, Kigali bukuko umukenyero ushobora kugwenda byarase muri Uganda ariko kwa Kagame bigiye kuba neza cyane. Rero bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etano ntimungere ngo ntihagira abantu bazosura guca iri box niba dogo tugane ni box mugabo watabwoba ni mureme
Ndayishimiye yarwanye n'inkotanyi, yagiye kurwanya Empire Hima kuva 1990 turuwaje kwica Ndadaye. Niyo yavuga niho aba bantu bose mubona bari ku butegetsi mu Burundi binjira kurwanya Empire Hima, FPR Inkotanyi, Museveni, ibyo barimo barazana byose. Badutanguriye kurwanya Empire Hima 1993. Nayo bituma twebwe ntidushobora kuvuga ngo hari ibintu birebire twubabwira ngo tubakangurire ngo nimukanguke. Bazi amayeri y'inkotanyi, bazi ngene bishe Ndadaye, bazi ngene bishe Cyprien Ntaryamira hamwe na Juvenal Habyarimana, bazi ngene bishe Laurent Desire Kabila, bazi ngene bishe Nkurunziza, bazi ngene impfu z'aba Magufuli, ba Mobutu bose bagiye barapfa. Aba perezida bose bahitanywe na Empire Hima. Ndabivuze ndongeye kubisubiramo. Le président beje gusita Ndadaye Melchior, Cyprien Ntaryamira na Juvenal Habyarimana, Laurent Desire Kabila, Mobutu Sese Seko Wazabanga, Pierre Nkurunziza na Magufuli bose bavuye bazinze Empire Hima. Yagomba gushingwa ariko no munsi topotopo byacitse potopoto, byaracitse potopoto, bararwanye biranka. Rero ntaho bashobora gushika. Rero bakunzi ba Burundi etanu mwe mudukurikirana chaque jour, nguko Burundi, Tanzania na RDC bari kumwe mugabo si ngombwa ngo bazaza kubereka ngo urumva ngo turi kumwe, ngo tugombe kurwanya Paul Kagame, ngo tugombe tugende gukura ubutegetsi bwa Museveni. Oya, ni nkakurya Museveni, Kagame bajya bose bakora mwibanga, ntangera. Ariko ibikorwa tukabibona yuko uno munsi tubona amanama mpuzamakungu Paul Kagame atayajyamo, suko atashobora kuyajyamo, ariko hari ukuntu bamaze kumuramvesa. Tshisekedi Ndayishimiye, mwarabanye ngene Ndayishimiye yavuze ijambo neza ya Antalya muri Turkiya. Respect notre président. Ndagushimira cyane kubutwari bwawe Evariste. Ndayishimiye ndagushimira kuko uritayeho inyungu z'igihugu cy'u Burundi mu by'umutekano no mu by'ubutunzi. Respect. Kujambo rero wavuze muri Turkiya werekanye ko umuyobozi ukwiriye kuyobora mbere Afrika n'isi yose. Yaratanze ibyiyumviro vraiment nk'umurongoye umwe bwa Afrika, vraiment yakubise hasi zambura kimazi ba Ruto bamaze imisi bikiriga bagomba kumucafuza ku burongozi bwa Union Africaine. Ariko urya na Cyafurika ariho urya n'isamuragwa w'u Burundi na Afrika yose. Rero Evariste Ndayishimiye, Felix Tshisekedi, Samia Suluhu Hassan nimwe tuzeye ko kurokora akarere k'ibiyaga binini ndetse na Afrika yose muri rusange. Ciao bakunzi ba Burundi etano, naho mu biganiro byacu bikurikira. Ciao avec Dieu.